Wastan titiang, nikedot metris warmini, perwakilan saking kelas 11 bahasa, cekimak tang pidarta sane memurde. Kesutinihan para yowana pinak kejalaran penglimbak ngajegang bahasa Bali. Sedulung titiang maturatur, dugera yang titiang ngaturang puja pengastawa. Om Swastiastu. Suksema aturang titiang majeng ring pengentar acara, antuk galah sane sampun kepaice majeng ring sikian titiang. Sani kusuma yang titiang, Bapak Kepala SMA Negeri Siki Kubu Tambahan. Sani kusuma yang titiang, Bapak Ibu Guru miwah staf pegawai SMA Negeri Siki Kubu Tambahan. Sani kusuma yang titiang, majeng ring tim penuriksa pecetokan pidarte rahinani mangkin. Talar para semeton pemilot pecintokan pidarte lan sisya sareng sami sani tresne sihin titiang. Angayu bahagia aturang titiang majeng ring ide sang yang widiwase, duaning sang kaning paswecan ide irage preside kenak lan rahayu ring rahinan mangkin. Para penurikse miwah ide dane sinareng sami sani kusuma yang titiang. Menawite, ide dane sampun tatas uning, ring kewentanan jagat Bali sekadi mangkin. Rikanjekan, jagate sampun ngerancing ring abgu mini aor tanpa wates. Akeh paridabdab perindikan, sane embas, sahengewe tuang kuwerdian teknologi. Kuwerdian teknologi akeh wiakti makte ab. Wenten sane mepuar becik, taler wenten sane mepuar kaun. Akeh sarana ring zaman globalisasi. Sani pinaka piranti sejeroning kehuripan manusani mangkin. Mereka di HP, televisi, internet, komputer, miwah sani lianan. Punika sami ngewantu, para jenanani ritat kala maurukang raga utawi mekarye. Nanging, sekadi sani sampun atur titiang ring Arab iwau. Punika maka sami, sampun pasti ke medue puaran sani becik utawi puaran sani kaon. Mangkin, nyireng iraga sarang sami. Sani patut nyeliksik, sumang denyem resi dayang mikolihang asil sani becik lan mewiguna. Ide dani sinareng sami sani wang yang titiang. Kuwerdian itek, tal sering ngawinang jat mekesah, saking desa utawi kampung. Ring jenak negari, mewastu paripolah ipun, sampun keni iusan negari utawi iusan kota. Yening sampun sekadi asa punike, kahuripan ipun taler sampun megentos. Sampun pastike, benjang pungkur, jat mebalni medue oke utawi anak alit. Nenten malih ngeraos antuk basa Bali. Riantukan sampun kemed nganggen basa Bali ring pergaulan. Tapi malih, wenten akeh semetoni. Sandinguni ngayang basa Bali punike, tan preside keanggen ngererah karya. Lan basa Bali punike sampun ketinggalan zaman. Punike pastike, mawinang alit-alite lali sareng bahasa ibu. Pinake guru rupake, sampun sepatut nih, ngurukang okan nyani ngeraos nganggen basa Bali. Raris benjang, pet prade ipun kayun budal ke desa. Pasti ke pacang singke. Duaning ipeka, ini yang keluarga ring kampung samian nganggen basa Bali. Lianan punike, ritat kala ngererah keweruhan ring sekolah. Sampun sepatut nih, alit-aliti nganggen basa Bali ritat kala mereraosan. Puniki sani pinake usaha nyujur pendidikan lan budaya-budaya Bali nih. Yening sampun sekadi asa punike, pasti ke budaya Bali nih pacang rajek. Lianan punike, ritat kala ngeraos, napi malih pacang nyarengin pariyuane ring masyarakat. Seketrune nginkinang budaya Bali nih, minekadi pesantian miwah sani lianan. Punike pasti ke pacang mewah nganukin.
idedane sinarang sami sane kusumayang titiang. Sani sampun aturang titiang ring arep iwau. Pina ke imbe sani panggihan titiang ring kehuripan menu sani mangkin. Yeneng sampun sekadi asa punika. Sire sani patut pelihang. Patut elingang. Budaya Bali sani sampun kepiara oleh kerama Bali ni. Presiden ngewetuang taksu mewastu ring para tamu saking dura negara jagat Bali kedudut kayun ipun pacangan tenang budaya Bali ni. Punika nenten dados pasahang ring basa Bali lan agama Hindune. Penadosnya nih patut sudindihen lan rajegang. Inggian asa punika ngawit mangkin ngiring sudinihin basa Bali druen iraga sareng sami. Puniki pinake akah budaya Bali nih. Kerana yening sampun seneng utawi sudindih mebasa Bali. Punike preside ke anggen dasar utawi jalaran nincapang. Budaya Bali nih sani sampun keayumin agama Hindu nih. Mangkin lama kang keajikan jagat Bali ni side kepanggih. Nenten malih wacana-wacana ajak Bali ke manten. Nanging nenten wenten hasilnya nih. Sekadi anaknya mau sang. Anget tantain siap pemuput nih sing ada apa. Idedane sinareng sami sanewang yang titiang. Ngawit mangkin ngiring maut sahe. Asepun napi jemangde budaya Bali ni dados wedarma krama Bali. Riantukan iraga dados krama Bali mangde uning mebasa Bali. Sampunang kemed nganggen basa Bali. Kerana sapa sih resane patut ngajegang basa Bali puniki. Nenten jelian wantah iraga sareng sami. Krama Bali sareng sami. Boya je semeton saking dura negara. Yening sampun ngutamayang utawi sutindih ring bahasa Bali punika. Dekat kala meraosan saking semeton Bali nih. Janten pisan bahasa Bali punika pacang rajag. Para panureksa miwah idedane sinareng sami sanewang yang titiang. Wantah asa punika daging pidarta titiang. Mogi-mogi sani sampun kebausang titiang iwau wenten pikenah ipun. Plecing kangkung sambal sere kirang langkung titiang nunas pengampure. Puputang titiang antuk para mesanti. Om Santi 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 Om Suksema.